Gdje vam je zvuk? Zvuka nema. Japak namjerno ga nismo uključili. Na što je sada? Ja sam ovdje stisnem, da. Jel čuješ? Čujem. Dobro, a? Ništa, još jedno 5 minuta pa ćemo krenuti. Vama je malo problem, pa ljudi su ostali kućama, pogledaju vjerojatno. Meni je problem kontrolirati ovu paklenu mašinu što je Ilija slože, a ja samo stiskat space, ja ono upalim moj PowerPoint. Jer se može sa livom vraćak po slajdu. Ja se bojim PowerPoint. Slušaj, mi ti u Splitu imamo, pa iće ovdje koji put PowerPoint, pa ti iđi poslušat. Vi ste juniori. Juniori su u Makarskoj, pa rekao sam. A, rekao si mi se u sedmicu sam, Vidi ga, poslušaj. Čekaj, Ilija se stavija, public. Neka me. Franković ubaci nam zgodan. Jel ti ova algebra platila da nam pitoraš u narančast od zid? A nije narančast. A, to je do kamere, dobro. To ti je boja Breskve. Breskve. To je žena odlučila Ona tako. je bila aktualna po kafićima s mramorom i željezom tamo sredinom 90-ih. Počak nauk, inox i boja Breskve. Onako je naneseno, je. Dobro. Jel ti možeš takvim Marina da se ne vidi ovi drugi kad dođu? Da, Frankoviću, ajde molim te isključite. Nije, ne moraš se isključiti. Eto, aj ti pro split room. Nećemo sad da Marin sam. Ne se isključiti, sad ga isključija skroz. Marine! Ne, nego smo video samo naš uključili, ne njega. A da te vidio Marinu na te? Je. A mene se sad zacrnio. Zacrnijate, jer si bija ovdje na pozida si bija. Pa me ti vidiš. Bila ti je špalina od donje majice debela 20 centi. To je sokolska specijalna. Hoćemo? Pomalo čekaj, ajde 15 još. Akademska koja minuta? Kad vi počinjete? Za koju minutu? To Ilija voli ovo napetost u prostoriju održavati, nikad vam je. A naravno, zato što je kiša, pa je ona malo problem. Ljudi kasne. Panorama to vidio, znate, veli. Prezentaš. Ne vidi, ti sa Marinama uradi, ja. Marine, nemoj da ustekava video svoj, prebacuje nas. To je opšte da stalo budemo mi. Ne da ima. Kad imam prezenter. A? Šta? Samo stavi kvarcu da si došao. Ko je došao, ko nije? Jer vidite da si isplati ovaj meeting, ima nas 10. Ne, vidiš li nas? Vidim. Ako se nisi prijavio, samo piši sa zada ime, prezime. Broj, osobne i to. Oj, i u moj banci je račun. Franković, jel ti vidiš nas? Je to u redu? Vidim. Okej, ajde. Dobro, vidim da ti nas vidiš. Ti nemoj ništa pričati, ako nas ne budeš vidio, onda vići ne vidim. Ja ću ići sad idem na večer u frenda jednoga. Ma da, nemoj zeti. Vidiš, tamo mene jebendiše. Pokušavam dobiti naš signal, ovo kad ti sredno. Čekaj, se vidi naš signal. Čekaj. Vidim sad vas dvojicu. Ubija si nam sliku, ubija si nam se ti uvalija i... Sve si vidio što sve, aj. Vali kameru. Evo, sad vas vidim. Vidiš nas? Sad vidim samo Iliju. To je dobro, ajde, barem nekoga. Sad vas vidim oboje. Nemoj zezati. A pretpostavit ćemo da nas vide. Čekaj, to je kamera panorama ono. Da. Pa ona se onda miče prema zvuku, zato mi se miče.
Dobro, to je okej. A ne može se makne prema tebi, ti si nam se samo valio ovdje. Evo ja držim view current speaker i... Jel vidiš ti sliku i zvuk? Tebe vidim i čujem te. Dobro. Evo ovdje volim pokazujem na panorami segmente koje prikazuje. Ja pa ne vidim. Dobro, koliko ćeš pizza izvesti? Ko? Ti? Ja idem na Meksičku sad. Da zna Ilija naručiti. Ilija, još ti pusti ovo. View current speaker. Sad se nešto pokvariti. Ne, to nije za mene. A šta hoćeš? Da sve u redu je, jel prati ova glas i to? Je. Daj, Franković, ostavite prezentacije. Pa ja sam ga namislio, ali nećete početi. Pa daj, stavite, vrati oni link početak, ja ću se pripast od ovoga, aj makni se nazad. Mi možeš ti okričati slajdove poslije? A? Mi možeš ti poslije okričati slajdove? Ja idem čas sad za 10 minuta. A, dobro je, ništa, aj. Ona ćeš gledat snimak. Aj ti samo prvi 10 minuti vići, ako ne bude u redu, šta, ako ne bude pratija glas i to. Može? Može, ja ću mikrofon isključiti da me ne čujete. Ajde, dobro. Uči ga ti. Ključi ga da te čujem, ajde. To je to. Trebalo. Ne radi bez Pozdrav svima koji ste ovdje došli, pozdrav svima preko live meetinga. Drago je se skupilo broju, iako je bilo malo problema s kišom, možete opravdati da mnogi nisu i došli što ste prijavili. Standardno 21. sastanak user grupe, sadržaj opet nekakav standardan, znači malo uvodne riječi od mene i onda opet zvijezda večeri. Nije ga dugo bilo. Nakon dugo vremena Nikša Marinović je uspio složiti prezentaciju Small Business Server 2011. Ubojica oblaka, iako se nas oblaki sada dobro satrali. Opet kasnije standardan networking, pite s kuće, pivo s vašeg novčanika, druženje, zabava do kasnih noćnih sati. Zahvale, mi ćemo ostati, budite sigurni. Mitsu, Marku Sever, evo što nam dao nekakve džiđe, Nikši što je pripremio prezentacije, imamo nekoliko nagrada, tako da ekipa preko live meetinga, da se malo gledati u prazno, ali evo imamo tu neke nagrade za ekipu koja se prijavila, pa ćemo to podijeliti. Samo fina polo majica veličine M. A što idemo standardno na sreću. Može da curi ako ne stavim njega. Sve bi moglo da. Blagdana nema. Ante, doma. Ante, žao mi je. Samo Rito nije došao. Pa zašto divite na početku nagrade? Naravno, na početku. Tako da ti možeš dobiti. Josip Mušak. Pa mi u Zagrebu dilimo tek na kraju. Ali kod vas, Ivi, ti nisi Ako naši dođu samo po majice, pa odluči, Evo još jedna veličine M. Ante. Recimo u znati. Evo. Veća ko je, evo. XL. Onda opet ostala M. Voldo. Evo, tamo ne možeš ti ovo. Probaj. Znači, podijelili smo nagrade. Nažalost, to neće ići teleportacija. Ti cijelo večer zumirati. Evo, do prilike sljedeći sastanak bi trebao biti znači polovicom 11. Predavača još nemamo. Tako da, predavanje predavača ne, tako evo.
opet pozivam, javite se, inače će vas morati spamati da se javite. Standardne sve beneficije koje idu, najveća beneficija je to moja u obliku pive ili kole, u ničnom slučaju. I zahvalno svih nas. Pošto uvijek damo nešto predavača, ovaj put smo odlučili, on je odlučio finu majicu bijelu, ne želi polo, dakle bijela majica je pro user grupe. Hvala ti Bitus. Ali imamo je poseban dar, pristali ga je preuzeti, dakle oni koji ne vide bilježnica Cloud Power, to znamo koliko Niša obožava Cloud i tako nešto, mislim da je ovo baš onako prirodan da vidimo jel se vidi. Znači ekipa koja gleda preko live meetinga, znači ovo je dar isto za Nikšu. Power, sve je Cloud Power. Dakle, taj dio smo još da vi javite, imate moj mail, tako da za jedno mjesec dana imamo sljedeći sastanak. I mislim da je to zadnji slajd. Dakle, Nikša, ti si sada, već ti namjestiti. I mislim su, ajde, upadaj. Dobro večer, moje ime Nikša Malinović, sve više manje znate. Zatim Sršija Stoveris. Pričam uvijek na istu temu. Ono što najbolje znam je ono s čim živim već de facto više od 10 godina. Znači, sa Microsoft Small Business serverom. Neko je dobro, ja mislim, Marin na forumu napisao da je naziv da je možda i pretencijozno da privuče publiku. Ja ne mrzim cloud, ali postoje cloud i cloud. Nisam uopće htio posebno pisati stvari koje možete naći na internetu, znači neke same tehničke specifikacije i ono što Small Business server sadrži u sebi možete puno bolje nego da pričam o tome satima naći na Microsoftovim stranicama i na dosta javno dostupnih mjesta, ali možete isto tako, ja sam to i vi ostavio, on je bio rekao prošlogodišnje predavanje, znači SP 2008, u njemu je zapravo temelj, znači prošao sam svaku pojedinu funkcionalnost Small Business servera 2008, u njemu je napisano znači zapravo koje su sve njegove mogućnosti sažeto i šta on može donijeti konkretnom poslovanju jedne tvrtke. Znači, kroz tri glavne teme, što ima cloud i kako dođe do njega, što nudi Small Business server i zašto ga odabrati, i cloud kako ga vidi vaš Telekom. Boje se ostale od prošlog puta, nisu namjerni. Čemu se priča i ko nas gleda? Znači, evo Marija napisala kako anti-cloud predavanje, mislim da on namjerno napisao, pa Nikša svima prodaje svoj cloud. Istina je zapravo da zadnjih 7-8 godina, znači osnova nekakvog clouda kako je danas pojmao je da je on korisniku zapravo jedan utility, da on ne razmišlja o tome kako on radi, zašto on radi, hoće li mu popaliti procesorske snage, diskovnog prostora, memorije, uopće ne želi znati gdje. Ja već godinama zapravo klijentima održavam njihovu infrastrukturu na način da im sve damo na jedan kompletno sa Small Business serverom i da je njima s aspekta njihovog korištenja to isto što i cloud, to što tu stoji negdje u njihovoj firmi, možda u našem slučaju ima i neke prednosti. Ovo je moja dezacija. Imamo rakce iz Microsofta zbog kojega ja sad moram biti pristojan, znači ne smijem tu ništa puno kolokvijalno se razbacivati, jer eto, on je jedan ozbiljan čovjek i ja sad tu moram biti, eto kažem, anžeka pristojan. Znači nećemo ubijati oblak je dobar, šta je cloud i šta ima u njemu. Sad to mislite od prvog dana kad ste se spojili na internet, sam sve jedan veliki cloud i zapravo naziv cloud je zvučen iz one klasične slike kako se internet vidi u svim nekim dijagramima, funkcionalno svemu ostalome, znači jedan veliki kupus u kojem sve radi i funkcionira. Možda tamo od weba i maila na internetu se pojavljaju mnoge služenije usluge koje dijelom ili potpunosti teže zamijeniti tradicionalne elemente IT sustava. Znači, razne aplikacije, vidit ćemo sve kasnije šta postoje od toga. Najveća upotrebna vrijednost interneta u poslovanju i njegovo korištenje kao povoljne široko rasprostranjene komunikacijske infrastrukture. Znači, to je moje mišljenje, mislim da bi se mnogi složili s njim, znači zapravo komunikacijski aspekt interneta i sve ono što možemo
raditi preko interneta, za što je prije trebalo neke specifične usluge kupovati, je od najjednostavnijih stvari, tipa da se za administraciju servera prije spajalo direktno na svom trošku na serveru firme, brojili smo se impulsi, ljude se zvali telefon, niste ih mogli zvati telefon i ostalim stvarima. I temeljna pretpostavka kvalitetnog korištenja clouda u poslovne svrhe je upravo brza, pouzdana i povoljna veza na internet, šta mi nažalost po ovom mišljenju daleko od toga ne imamo, a i nećemo tako brzo imati. 1996. imali smo slobodne modeme koji su u idealnim uvjetima, znači najbolji US Robotics modeli koje sam ja vidio u blizini centrala, digitalni su uspjevali postići 50 kilobita, 50,666, znači deklarativno 56 kilobita downloada, 33,6 kilobita uploada. ISDN govorimo o vremenima, znači zapravo kad je nešto postalo široko dostupno, ISDN se mogli dobiti prvu godinu ranije, ali samo kao ekskluzivu ili u nekoj testnoj fazi, ali znači stavljam vremena kad je nešto široko dostupno. I imamo ADSL. Spore ADSL sinkrone veze, asinkrone veze. To je jedini široko dostupan oblik povezivanja. To možemo opet uzeti. Znači, ajmo reći da je široko dostupan, ali nije. Šarno. Već smo u Vrlici baš ne nosu da bi ADSL riječi. A nije daleko od Splita. Čina upotrebu cloud usluga vrlo ograničena. Znači, probajte zajednički surađivati preko ADSL-a 10 megabitnog na dokumentu u Google Appsima 5 ljudi simultano, pa ćete vidjeti kako to izgleda. Neka neko krene nešto downloadati u tom trenutku, pa ćete se naći u najbravom grožju. Znači, upload je najviše 20 puta veći nego prije 15 godina, a download je do 600 puta, optička veza za većinu korisnika još uvijek po AMI zvijezdanih stvari. Znači, kad ima rečite optika, znači idu za ljudi koji su u ovom poslu i bave se i su povukli 100 metri optike u svojoj zgradi, da izbjegnu bakar između katova, ili su bili sretnici da su blizu čvorova, su već neki veliki korisnici, pa im se smijelo operateri da uvuka optiku, ili slučaju Metroneta koji se ubija od troškova da ih privuka kupce svim mogućim i nemogućim, pa je onda to rezultiralo određenim financijskim rezultatima u svom poslovanju, ali znači većini ljudi kada reći se optička veza, to je sad rekli. Očito da je pomak napraviti isključivo svrhu korištenja interneta kao medija za konzumiranje sadržaja i to prije svega zabavni. Znači, vama download veliki praktično ne služi ničemu, osim da možete bez prstaja gledati video, otvarati brzo stranice, skidati nešto, a u poslovanju se informacije i proizvod, znači vi ono što stavite, morate prvo nešto staviti na internet da bi to drugi s kojima radite mogli konzumirati. Ovdje se znači kod ADSL-a ovih brzina piše onaj maksimum, znači koji se može dobiti teoretski. Vi možete dobiti 768 kilobita uploada na svom ADSL-u, ajmo reći 10% manje, korigiramo 700 kilobita uploada samo u trenutku ako niko drugi ne surfa ili meni je želj da nisam podnija, ono što nama daju operateri za spajanje i u firme na ADSL su dječji modemi od 300 kuna koji na 1000 simultanih konekcija, znači ono ili 3000 već počnu nas tablice im se počnu puniti, oni se počnu kočiti i neko nešto downloada. Ako čovjek i downloada 20 megabita, recimo široko dostupnu Tekomovu vezu, samo acknowledgement paketi koji idu od njega natrag na internet prema sajtu s kojega on skida će uzeti 400 kilobita. A ako neko drugi krene u to vrijeme nešto uploadat, napunit će bašar od modema i vama će veza početi cukat. To su sve stvari koje, ovako kad pričaju u globalu poslovanju, su ostavljene sa strane kao to su neki. Pa možete uvijek uzeti 2 sinkrona megabita Tekoma za 5000 kuna, pa ćete to riješiti. Super, 5000 kuna mislično je više nego što su mnogi spremni, pogotovo u manjim firmama, si dopustiti troška za takvu vezu. Cloud provider, znači već godinama veliki broj informatičkih tvrtki, ovdje sam mislio tamo, sad sam možda postao nesretno cloud provider i odabran naziv slajda, ali znači osim, mislio sam prvenstveno na firme koje providaju ne samo cloud infrastrukturu kao Rackspace, Amazon i ostali,
već na firme koje neke usluge i gotove pakete nude putem interneta. Već godinama ovih projekt pomatičnih tvrtki nudi svoje proizvode usluge u cloudu i to prvenstveno kroz korištenje softvera kao usluge. Znači, čime se njima pojednostavnjuje i održavanje i distribucija novih verzija za aplikacije koje nemaju veliki količinu podataka koja dolazi od korisnika, to nije nikakav problem. Tvrtke poput Google i Microsofta nude usluge koje teže zamijeniti funkcionalnost klasičnog IT sustava. Znači da imate neki share document space, neki store za fajlove, znači e-mail distribuciju, Gmail Exchange, arhiviranje i pohrana podataka i dodatne instant messaging i komunikacijske usluge. Znači vama to Google Talk i chat od Microsofta je link. Sada, većina cloud providera kao najvažniji prednost korištenja svojih paketa navode potpuni izostanak početnog ulaganja. Dobro. Kažu, there is no such thing as free lunch. Znači, ako se ne košta sad, počeći za nešto kasnije. Ima kolega me podsjetio danas, ne znam puno televizora, rekao me nema reklama, neki standard komičar za OTP banku, pa kaže mobitel za kunu, auto za kunu, internet za kunu, a ja jutro došao u pekaru i obični slanac za 2,5 kune. Kako to može biti? Znači, negdje će vas koštati. Kažu da imate minimalne troškove održavanja, predvidive mjesečne naknade i tehničku podršku. Jedne od tih usluga su vezane uz psihološki značajnu granicu od oko $5 mjesečno. Znači, Google Apps, Office 365, svi oni otprilike imaju istu cijenu, sličnu, znači $4, $5, $6, ako ćete vidjeti još neke opcije. Ali, kod njih uvijek stoje i ona određena ograničenja, poput koliko možete konzumirati prostora, koliko ovoga, koliko onoga, to je recimo nekakvi princip na koji ja osobno ne volim kupovati usluge, ja volim kupovati usluge po principu nema skrivenih troškova, recimo koliko to košta, a ne da ja moram misliti koliko će to na kraju ispati. Šta se dogodilo sa famoznim PCO-om? Znači, Total Cost of Ownership je bio, recimo, po meni je to jedna od većih stvari ovih kačenica, osim neko označaju neke tehničke pojmove tipa USB-a i toga, koje nisu bile neki bazovi. Znači, TCO je stvaran pojam. Koliko vas stvarno košta sustav koji vi imate. U trošak imanja tog sustava i spadaju neproduktivni sati ljudi zbog nekakvih trenutaka kad taj sustav ne radi. Znači, to nisu samo serveri, licence, pa mi smo to sve instalirali i pregledajte i to je to. Pored troškova same infrastrukture, sustav potreba održavanja i nadzor računala u sustavu. Znači, morate imati nekakvi, neko može reći imam unutra, pa mi ne treba mi pečevi, ne treba mi ovo, ne treba mi ono. Ajmo reći, ne treba, ali treba vam nadzor uđe na internet i otklanjanje problema s njim funkcioniranja. I to je od osobite važnosti kod korištenja cloud usluga. Znači, vama će se dogoditi, recimo, dogodilo se ljudima milijon puta, doće od direktora malu firmu, sa zaraženim laptopom pusti škole, iće od trošku firme skinuti neki torrent, imaće već neki virus kod sebe, počet će slati spamove na portu 25, operator će vam reći, znate, evo, neko je sla spam ili viruse, pa smo mi vama sad zaustavili 25, a možda smo ni zaustavili i cijeli internet dok neko ne javi da je taj problem uklonjen, pa ako vam se to dogodi drugi put, onda će to biti na 7 dana, pa onda nije to baš tako jednostavno. Znači, vi možete uvijek svojim korisnicima reći, ubiću svakoga svako ko otvori bilo šta osim stranice gdje je aplikacija, pa onda ćete imati vrlo male troškove održavanja informatičkog sustava. Da ljudi možda neće biti sretni s tim. Cjelovita tehnička podrška i pomoć korisnicima. Znači, ljudi očekuju od vas da u velikoj firmi u velikim firmama postoje helpdesk službe interno organizirane koje drže neku zajedničku bazu znanja i problema koji se stvaraju u firmi i očekujete da vi možete kad imate problem nekoga zvati. Isto tako mala firma očekuje da može nekoga zvati kad im nešto ne funkcionira kao što je isporučeno. Znači, nije uopće bitno je li klijent u pravu, nije u pravu, je on glup i ne zna, glupi korisnik, jel?
ali ako određena firma pristaje za vaše usluge platiti određeni iznos mjesečno, onda ipak možete nekad u nekim situacijama napraviti iznimku i onda i propagirati, recimo, ako znam već nekome već treći put zbog te stvari, molim vas educirajte ljude, a nemojte koristiti tehnička podrška na ono što tehnička podrška zapravo nije. Pomoć odabir je uvođenje pravih proizvoda i usluga za poslovanje korisnika. Ljudi obično, ja tvrdim osobno da je zadnjih 10 godina u Hrvatskoj bilo obilježeno trgovinu. Znači ja sam dobio zastupstvo za Dell servere, Cisco mrežnu opremu, bez mojeg distributer Megatrend prodaje te stvari, ali ne bitno, recimo ja sam dobio distribuciju i ja sad prodajem samo to, jer ja tu imam najbolji rabat, mi su mi rekli ako ne prodajem ništa osim nikoga, da će dobiti još 5% rabata i ja sam ušišan to, bez obzira to za mog korisnika, totalni overkill, nešto uopće nepotrebno, suvišno, ali ja sad njemu prodajem da je to dobro. Je sad fenomenalna stvar, je to bila prevođenje američkih marketinških materijala gdje se žene od neki advertising firmi, gdje su se prevodile doslovno reklame. Mala srednja američka firma nisu isto što je mala srednja i velika hrvatska firma. Ali redovito su vam prodavani za srednje firme hrvatske, što možemo reći da je neka firma od 20 do 50 ljudi, jer 90% su mikrofirme, sa 5 zaposlenih ili maksimalno do 10. A u Americi sustav srednjih počinje nekakvih 250 korisnika, pa onda eto, iznad toga može, kad dođemo neki veliki broj, to može biti veliko. Znači, ljudi očekuju nadzor na ostalim troškovima vezano na korištenje IT sustava. Uzmete nekoga cloud, uzmete nešto što radi gori i vi vidite sad da ona to recimo sporo radi, ili ona loša veza na internet, vi možete kupiti bolju vezu na internet, možete uzeti neke sinkrone alternative, platiti to najjeftiniji pouzdani megabit u Hrvatskoj, znači ne nešto nekakve varijanti bez effort, tipa mi ćemo vam dati 5 megabita ako budu dostupni, prosto ja ne mogu na tome materijal svoj posao, da recimo cijeli node bude zagušen zbog toga što neki korisnik tu između nas 5 koji imamo bez effort zagušija cijelu vezu. Znači, garantirani megabit sinkrone propusnosti u Hrvatskoj najjeftiniji legalni, ako imate neku turbo mega vezu je 1000 kuna. Nema jeftinije od toga. 1000 kuna nije malo, za malu firmu. Znači, ako vama treba takva sinkrona veza, a to je samo megabit. U tom slučaju uzimanja tog megabita, vi ste sebi podigli apsolut ili 2 megabita, ali ste izgubili cijeli onaj download. Znači, sad možete gurati u cloud nešto brže, ali iz njega sad stvari dolaze znatno sporije. Ako koristite cloud, reći. Moram prekinuti. Koliko sam razumio, kod Metroneta je 4 megabitni, SDSL 400 kuna. Mislim, Bog prodajeći telefon, ali mislim to dođe još 50 kuna pretplata. To znači, ja sam najbolje iskusija prije 15 dana šta to znači, a to je da se srušija na dan i po kompletna komad infrastrukture. Metronetu, ja mogu sad kreniti, vas nastiga da kupiti svu lovu što imam, kupiti servera koliko mogu i vas 20 tu nastiga da kupite od mene servere, daću vam za 50 kuna mjesečno najavni održavanje, nećemo pričati o nekim stvarima i vi sad mi reći gdje je Metronet dostupan po toj cijeni, samo tamo gdje je Metronet došao sa svojom optikom, prema tome to uopće ne možemo spominjati. Treba spominjati, ali je realna situacija. Ali ja nisam provider, to su wannabe provider. Znači, nećemo pričati. Siguran da i Ishon ima, nisam siguran. Ishon ima SDSL od megabita koji zaista radi i košta 1000 kuna. 2 košta 1600, 4 megabita pouzdana, na 3 parice košta 2400 kuna. To je najjeftinija pouzdana 4 megabita u nas, Cisco će vam može dati nešto jeftinije, nije došla njihova optika, oni su zastav jedni neki realan izbor u tom svijetu, tekom držite opreme i to je to. I vi imate faktor edukacije izvlasnika na novi drugačiji način rada. Znači, vi možete doći i reći, evo ti Google Apps, mislim, u vašoj firmi nisu svi 25 godina ljudi entuzijasti tehnički, sad će neko doći i reći, ti mi je Excel. Ti mi je nešto na što sam navik. Ne kažem da je to loš, ne kažem da ne treba možda uložiti vrijeme i ljude educirati na neke stvari ako hoćeš smanjiti troškove, ali je pitanje zašto plaćaš svoje ljude. Pitanje je da li ih plaćaš, oni svoje vrijeme koriste za posao, ili ste recimo start-up koji ima puno slobodnog vremena, pa vam je onda dobro uzmeti Office 365 ili Google Apps i raditi njima, dok
nemate, dok vam ni poslovna potreba ne traži ništa više, zapravo od toga. To nije zanemariva stavka u ukupnom trošku posjedovanja sustava, jer sam samo x migracija svjedočija tome koliko korisnike zapravo neke male promjene znaju pravdivati, jer ljudi su, pogotovo vi što kaže, information workeri, naličeni sve na mislima gdje imaju svoje rutine rada, kretanje kroz aplikacije, ili ima nešto promijenite u odnosu kako su to do sad radili, ima produktivnost strašno pada i vi ste dobili jedan problem. Uštedili ste na jednom mjestu, ali ste ubili core business od firme, izlazi vam manje faktura dnevno. Imate telekome kao cloud provider. Znači, telekomima je počito dosadno, a možda i nije panik. Nakupili su celove od mobilne telefonije, fiksne telefonije da se mogli istiriti i sad je sve to skupa konkurencija i napredak je došla do toga da tu su margine male. Umjesto svoj core business oportuno ulažu u hit usluge. Znači, vi u Hrvatskoj 90% ADSL-ova, šta znam neka 99 imate na bakrenim paricama, prije, ko zna koliko godina, kad su građene i zgrade u kojima se oni nalaze. Telekomi će eventualno radi smanjenja vlastitog troška na mjestima gdje to mogu, a to je recimo najbolje u nebodelu, provući optiku koja danas više nije skupa, nekad je bila nekoliko desetaka puta skuplja od bakra, danas je tek nekoliko puta skuplja od bakra, i da oni mogu sa jednom trasom koji je jedan nebodel pokriti 50 ili 100 stanova i dobiti, osloniti jedno usko grlo, ali vi imate sad i pojave da kad se nalazite, a vi ne možete birati baš gdje ćemo biti svima, možete se priseliti, imate situaciju gdje je onaj splet bakrenih kabela nekad nosija 5% parice imala ADSL, sad 80, vidio sam 5 ili 90% parica nosi ADSL, dolazi do spravljivanja fizike u svom najosnovnijem obliku, da vi ne možete tek tako, bez gušenja, bez šumova, bez preslušavanja, bez pada kvalitete cijele usluge, to izdržati. Niko neće da to promijene s nekakvom optikom, nečim. Hrvatski Telekom je naša žičana veza, parice, su fantastično nove odnosnosti, mi kasno razvijali. I Telekom je promijena tako da je dosta u Americi je katastrofa. Puno bolje. Mi možemo se zatvoriti, to je moj stav. Drugo, oko optike, već ima 2 godine, ja mislim da je Tekom ustavljao optiku stavljalo se da neće za široku upotrebu ADSL-a, nego da će biti za IP televiziju. Međutim, ne znam koje to fazi, to je kao pitanje, a treća stvar, ulaganju u infrastrukturu, nije kriv Telekom, nego država. Jer država ne kaže, ne bi se tija petati politiku po meni, po mom osobnom mišljenju je to samo umjetno prikazan politički sukob da bi se opravdalo zašto Tekom ne želi svoj brdo ekstra profita investirati u optičku mrežu Hrvatske, jer su oni nametali neke uvjete. Država je kriva. Država dobije pola te dobiti, 20% dobije na porez na dobiti i još pola dobiti jer je suvlasnik. Dobije ona. Možemo o načinu izloženja novca iz Hrvatskog Telekoma u Njemačku blaganje. Nećemo se baviti politikom. Činjenica da ima ADSL veze koje su nikakve, da iz bilo kojeg razloga, bila to politika, bilo što drugo, mi radimo niti čekamo u optiku. Imali informacije što je sa tom optikom koja je započela se nešto raditi na znači, ta optika je u sferi kaj sve u našem životu. Zbog politikanata i kvazi biznismena i nekoga koji je prije 10 godina da bi akutno nudio neki iznos potpisao neki ugovor sveta na svih nas, ova država ima nikakvu komunikacijsku infrastrukturu. Politika i telekomi su najveća prijetnja razvoja informatičkih firmi u Hrvatskoj. Mogli nastaviti predavanje, koje možeš kasnije pitati. Pričamo o politici, o glupostima, govorim o stanju na terenu. Mi imamo ADSL-ove po šuganim paricama, ništa bolje od toga nećemo imati. Da sad krenu stavljati svugdje optiku, treba 5, 6, 7 godina da ta optika dođe tamo gdje je, da je možemo prozvati široko dostupnom kao što je ADSL. Znači da sad krenu, a neće krenuti.
Idućih 10 godina mi ćemo se boriti sa ovim što imamo. A sud ovakvog pristupa je da na ulaganje u komunikacijsku infrastrukturu stvari već pogledalo za mnogo usluge koje nudimo. Vi imate u cloud uslugu, vama cloud može i primiti i izbaciti, ajmo reći T-Comova infrastruktura i server i koliko god vi izbacite podataka, ali vi imate usko grlo. Vi ako hoćete uploadati u svoj storage space dokument od 5 megabajta, koliko treba da 5 megabajta izleti po ADSL-u koji pušta 3 megabajta na minut, maksimalno u full loadu, znači 512 kilobitni ADSL, ti možeš minut i pol, niko u firmi ne smije raditi ništa drugo. Čekat minut i pol, da ti se stavi file, zbog tega tvoj file storage je malo ono katastrofu. Ti možete i neke agente staviti da oni vama vaše fajlove backupiraju u cloud, asinkrono ovo ono, ali onda možete slobodno jednu vezu u firmi uzeti za agente koje vam backupiraju kompjutere u cloud, a drugu za surfanje i sve ostalo. Znači opet imate skuplja pita nego tepsija, jel? Šta bi rekli u Bozi. S druge strane, smisno na vezi na internet koje bi tvrtkama omogućavali da neovisno i povoljno izgrade vlastiti sustav ili private cloud, koji je najbolja varijanta koju jedna firma može imati, ostaje izuzetno i neopravdano skupe čak i na rijetkim mjestima gdje su dostupni. Znači, cijene se drže, ja sam došao kod klijenta prije 6 mjeseci, ne znam, neko nije korigirao cijenu jer nije ima zašto, ali njemu je uredno naplaćivano 2 megabita na centralnoj lokaciji 8.000 kuna plus 4.512 kilobita sinkrona, ali po ADSL-u izvedena na satelitskim lokacijama po 1.500 kuna, možda je ta cijena bila tolika zato što su i oni među tim lokacijama imali VPN. Znamo koliko je teško to tehnički realizirati sa 4 rutera koja će nalazi na te 4 lokacije i preko njihove vlastite infrastrukture na koje se to sve direktno nalazi. Kad imate problem s korištenjem usluga Telekomu, onda se susrećete s ogromnim nepersonaliziranim helpdeskom upitne stručnosti. Znači, prije 10 godina ja sam mogao dobiti, bilo je ljudi u helpdesku koji nisu bili tehnički educirani, sjedili su u helpdesku upute, međutim, piramida je bila puno manja. Ja sam u jednom ili drugom koraku mogao doći do osobe koja je razumila tehnički problem koji je on prezentiran i onda se prije 5-6 godina se počele pojavljivati situacije, ali ja moram nešto upisati zašto vi prijavljujete kvar. Ja kažem, dobro ćete upisati. Ona me kaže, hoće. I onda ja rečem, taka. Ona kaže, ali ja vas nisam ništa razumio. Ali ja kažem, ali ja vam zato i pitam da mi, ako možete date nekoga, ali ja vas ne mogu prespojiti kolegi ako ja ne upišem. Znači, odustanem. Jedini cilj je da vas obesljam i navedam samostalno rješavanje problema. Nađite firmu koja zove Telekom, kaj ne radi vezu, obično dođe neko koji je to inače informatičar, kupi ADSL modem, zamine ga, oni rade i to je to. Znači, samo to riješite problem ili uz plaćanje ili uz pomoć trećih osoba. Znači, oni su vam dali paricu, radite sve ono što hoćete i to je to. Telekom je ulažu skupe data center. Telekomi su tu u, ajmo reći, lošijoj poziciji nego Microsoft i Google. Microsoft i Google su... njima se cloud pojavlja kao nus proizvod. Znači, Google i Microsoft su napravili farme sa svih drugih razloga. Google radi pretraživanja, distribuiranog indeksiranja, svega ostaloga. Microsoft je to napravio između ostaloga radi distribucije update-a, kojih imamo sasvim dovoljno, da imamo opravdati par geografskih dislociranih data centara koji distribuiraju takve stvari. I kad ste već opremili nekakvi prostor sa klimom, strujom, stabilnim linkom na internet i svim ostalim, vama je vrlo lako ubaciti unutra još jedan red servera u tu prostoriju koja već ima sve preduvjete, to je najjeftinije. Kad ste napravili jedan data center, trpati servere unutra, u Microsoftu navodno imaju brendirane servere koje se, kako se koji izbaci čovjek kupi i na kolicima je stavljen novi unutra, a Google je čak razvija jedan svoj cijeli mini projekt iz toga bi se na doslovno komade lima zavidaju matične ploče, diskovi i sve ostalo da bi se dobija šta jeftiniji server, jer nema veze, njih su tisuće i tisuće i kad neko od njih, neka ih je 2-3% trenutno u kvaru, sustav praktično neće patiti. Znači kad vi želite, vi morate, ako
Vi želite se nametnuti kao cloud provider. Vi na određeni način morate pružiti sigurnost, vi morate reći ljudima, vaši podatci su na našim serverima sigurno sigurniji nego na vašima. Mi imamo redundantne linkove, redundantne generatore, imate 99% uptime. Super, imam 99% uptime i onda lijepo kad dođem na Brač u Sumartini, sidem u krivi kafić, mogu sa onim svojim mobilnim broadbandom koji je možda po meni najveća prevara. Znači, naziv mobilni broadband, to je ono, mislim, ko da ja rečem da sam ja, šta sam ovdje da rekao? Da sam ministarstvo, recimo, ili tako nešto. Sve elegantno popunjeno, nikakvih ti. Konfekcijski ti. Odlično ti je. Znači, to što je taj cloud dostupan, što vi imate 99% uptime, vi dalje imate svoj stick, imate svoju ADSL vezu u uredu koja nema sigurno uptime kod taj data center, znači ono je jedan input 200 kuna, a pogotovo Thompson od 42 kune na veliko što ga navalja tekom, on sigurno ne može imati uptime od 99%. Znači, sva ulaganja, znači oni sigurno navjerujem da Tekom ima jako skupe servere, skupe sobe, dobre UPS-ove, sve to je krasno. Ali, taj put nam premašuje potrebe malih korisnika. Znači, mali korisnik bi, kada rećeš malome korisniku, ja ti mogu iznamiti održavati server za 1000 kuna mjesečno i mogu ti garantirati dostupnost da ti ga recimo ne radi jedan radni dan, 4 sata po radnog dana godišnje, a mogu ti ga iznamiti za 30% manje, ali da ti garantiram da jedan radni dan ti ga recimo ti je nedostupan sustav. Čovjek će reći, pa dobro, meni 4 ure u poslu baš ne znači puno, a kroz godinu 12 puta 500 kuna, to je 6000 kuna će uštediti, znači za nešto drugo. Znači neko ko nema nekakve mission critical poslove, ono da vi morate isti tren, znači vama je sad neko naručio robu, vi morate poslati račun isti tren, ako ga ne pošaljete isti tren, on to nikad neće platiti. Takva situacija ne postoji. Firme koje trebaju takvu uslugu sigurno neće koristiti cloud i imat će alternativna rješenja na neki drugi način. Ja kažem, ljudi mogu reći, super, bila je reklama za biti prije par godina kako je jedan distributer sad pokojni ruski u Zagrebu, kako su oni mogli nastaviti raditi zahvaljujući VIP-ovoj vezi ovih stikovima, a sustav nije radio 2 dana, super reklamirati za vam sustav, ono glavnim firmi nije komunikacije, sve na njih radio 2 dana, odlična reklama za informatičku firmu koja distribuira Intelove servere i još neku skupu komunikacijsku opremu. Znači, vaša veza na internet je dalje spora, skupa i nepotrebna. Mi u firmi možemo kupiti isto ono što imamo doma, znači ako ćemo u firmi gledati YouTube, to je sad dolazim. Zašto davam mobilni server u cijeloj ovoj priči? Znači, ja kao što sam već čeka godinama njega nudim u nekakvom modelu koji je isti kao cloud za korisnike. To je negdje, on čak i ne zna. Neka firma čak i ne zna šta je kod njih u firmi, a šta je u mene. Međutim, njima sve radi, oni kad im zapali prostora, kad im zapali nečega, to se riješi i njima toga aspekta sve funkcionira kao i cloud, s tim da imaju personaliziranu uslugu. Nemate personaliziranu uslugu, ja se na telefon ne predstavljam tuđim, nego svoji. Znači, smo mobilni server je plug and play rješenje za izgradnju novu firmu modernizaciju postojećeg sustava tvrtke. Mobilni server zahtijeva instalaciju. Već sam prije pričao da nije baš ni da ćete vi koristiti Google Apps ili Microsoft Office 365 kao samostalni haker amater. Meni je, recimo, mislim da su Google Apps i Office 365 su fantastična usluga za ljude koji su tehnički entuzijasti i imaju male firme. Moj prijatelj ima jedrarnu, njega tehnologija zanima, njegovi roditelji nisu previše zainteresirani, zato brat mu najviše voli šivati jedrak, ne mislim da ničeg drugome. I on je sebi složio stranicu, domenu, mailove, ima sve na Google i on to sebi održava i sve ostalo. Ja nemam razloga tome čovjeku sugerirati da bi nešto drugo što mu ja donesem bilo bolje za njega, jer bi ja ne bi mogao iznabiti server ili ga donijeti kod njega za pare da potroši struje manje nego što njega košta da taj njegov jedan account Google Apps mjesečno.
modernizacija postojećeg sustava tvrtke, to je ono, mislim, to sad uopće nije floskula. Ja sam došao u firmu koja je relativno velika i imala je velike oblike po prometu. Sustav nije toliko velik, sustav ima 60 korisnika, je zemljopisno distribuiran, ima ih na 6-7 glavnih lokacija u Hrvatskoj i oni su imali staru aplikaciju u proizvodne firma. Staru aplikaciju u Oracle napravljenu 96-97 plaćenu sada oko 900.000 kuna zajedno sa Oracle licencama i kroz godine su još uložili po 70.000 kuna godišnje na održavanje nove verzije Oracle licenci i dorade prema njihovim zahtjevima. Za tu firmu prelazak na bilo kakvi drugi sustav u ovome trenutku, recimo sustav ili poslovnu aplikaciju, bi bio užasno bolan, jer tu ima toliko specifičnosti njihovog poslovanja, baratanja poluproizvodima, šifrarnika, razvijenih posebnih procedura za njihov rad, to je custom aplikacija jedne splitske tvrtke, da oni u ovom trenutku bi mogli zaostaviti firmu na 6 mjeseci za uvesti novi software. A realno nema potrebe i mogućnosti koje ima ovaj stari software se mogu, znači, nastaviti koristiti dalje. Dodalo se još nekih par izlišta se mogu isportati u Excel da bi neko mogao konsolidirano na jednom mjestu pregledavati sve te podatke. Ljudi su radili na 2000 mašina, su čak ljudi imali Windows 2000 mašine. I na svakoj lokaciji je postojala još i doba kad se daja lakom radila replikacija po noći. Na svakoj lokaciji, bez obzira bilo 2 zaposlena ili na glavnoj ih je 30, je postao posebni Windows server za kojom je bila lokalna instanca Oracle i onda, znači, ima onu klasičnu priču, u Zagrebu hoće prodati robu, ali ovo je Splita prvo mora javiti da mu ona otvori šifru za robu i onda će sutra ujutro nakon replikacije ta šifra biti u Zagrebu, on naravno ne smije sam ići tim ljudima taj Windows 7 prvo ne možete zanositi nove strojeve, meni se XP više stvarno ne instalirati. Mislim da ljudi koji sve da XP je najbolje opremljeno, tako i kad izložio za lutavu informatiku, ja ne znam o čemu pričaju. Windows XP je stari proizvod, sjećam se ljudi koji su mi 2002. 2003. pričali priče tipa ako želiš da ti nešto radi, zaista stabilno stavi Windows 98, 2002. 2003. Ja imam staru priču da Service Pack 1 je vrijeme kad ja počinjem koristiti neki Microsoft proizvod i stvarno s njim nisam nema problema. Međutim, znači arhitektura te stare aplikacije jednostavno ne dozvoljava da ona bude normalno instalirana na Windows 7, naravno i na Vistu. Ja Vistu obožavam. Zašto? Zato što je Vista promrsila račune svim hakerima, amaterima koji su htjeli prodavati 16-bitne aplikacije napravljene prije 15 godina bez da ulože sad truda u nju. I ja sam instalirati tih god sad mogu. Međutim, znači te firme, ta firma ima Small Business server, u njej je dignuta virtualka sa serverom 2003R2, znači koji ne pravi nikakve probleme toj staroj aplikaciji. Ljudi sad svi gledaju priko remote desktopa na centralnoj lokaciji, sve baze su na istom mjestu konsolidirane, ljudi koji su održavali bazu admini firme koja autor softvera su odahnili. Napravili smo jedan dedicirani Oracle server čisto radi političkih problema koji je na compatibility listi za 2003 server i ta firma je sa Small Business serverom riješila sve svoje probleme. Znači, na jednom stroju vrte se svi njihovi mail account i SharePoint, šerani fajlovi, vrti se virtualka na kojoj je poslovna aplikacija koju mogu koristiti svi unutra izvan firme ovisno ovlastima i znači neko drugi bi sugerirao da takvu stvar možda znatno veći i više dimenzioniran sustav, međutim ja sam smatrao da je to sasvim dovoljno i u praksi ta stvar radi. Znači, govorimo o premium verziji, koja bi će licenci za dodatni Windows server, bilo fizički, bilo virtualni. Ako imate, znači, aplikaciju koja je toliko intenzivna da mora imati direktni pristup ili da onaj koji napravi aplikaciju, no ne želite imati političkih problema. Znači, instalacija fizičkog servera, tome ćete prioniti možda više kad je firma koja je poučila neku aplikaciju koja je bitna toj tvrtki, oni žele imati svoj server. Onda vi
i njima stavite drugi fizički server, ja ćeš evo sad ti raditi šta hoćeš i ja ću voditi brigu u ovome SPS-u, ti mi iskrcaj tu podatke za backup i ja ću ga backupirati zajedno sa takvom serveru. Ukupni trošak infrastrukture za tvrtku od 10 korisnika su uključeni financiranje, znači uzeo sam varijantu da nemate para, da ćete dignuti kredit, leasing, bilo šta, uzeti server sa licencama i otplaćivati ga. Stavio sam nepovoljnu kamatu, uračunao sam naknadu za leasing u visokom iznosu skoro ko za auto i došao sam do ukupnih 16.000 kuna koje kad podijelimo na ispada oko 400 kuna godišnje po korisniku. Znači, ukupna cijena posjedovanja, znači sad moramo paziti da govorimo o istim stvarima. Vi sa $5 mjesečno plaćate Google Apps i ništa više. Ne plaćate nikoga ko će vas naučiti raditi s njima, ne plaćate nikoga ko će vam postaviti tamo neke zapise, postaviti ono, vi ste dobili pravo na korištenje jedne korisničke licence od Google Appsa ili Microsoft Office 365, sasvim sve jedno. Ovdje znači govorim isto tako, server i licence ste kupili, znači na 4 godine, da rećemo konzervativno ćeš nakon 4 godine, ćeš biti jack i tipnit ćeš server, neće ti pati na pamet da recimo promijeniš listove, pa ga pustiš godinu prije da odradi, nego plaćamo ga nakon 4 godine, on de facto košta isto toliko i usluga tipa Office 365 i Google Apps. Zapravo se radi o tome, znači govorimo o ovome famoznome TCU. Ide se na mikropayment, ljudi su skužili da je to killer. Ljudi se navuku, to je meni jeftino, to je meni $5, a niko ne razmišlja o tome, čeka. A koliko je to na dugo vrijeme? Vi sad možete krenuti i reći meni ne treba, ja pričam malo na mobitel, ja vam krenu na bonju. Ja te postav malo odnese i onda nakon 3 godine staneš i rećeš da sam prije godinu i pol dana prešao na pretplatu, onda bi bolje prošao, jel? Prve dodatne usluge koje su u cloudu praktički beskorisne. Vi ako imate firmu, kao što moj klijent ima, gdje čovjek dođe, slika gradilište, nek čak bude po pitanju slika, nek zna navisiti aparat, nek ne radi slike od 2-3 megabajta, nek radi slike od 500-600 kilobajta i 50 slika sa nekakvog gradilišta, vi 25 megabajta dok vama čovjek odnese na svoj SkyDrive ili već šta je sada firme može otići na marendu jer internet ne radi. Imate veliki lokalni prostor za pohranu, imate distribuciju update-a, imate mogućnost korištenja stalnih aplikacija, jer svaka firma ima neku aplikaciju koju je jedan kupila, neko je napravila, koja je za korištenje, za funkcioniranje te firme bitna, ona sad stoji recimo na računalu od tajnice i kad vi nekom reći da možete uzeti tu aplikaciju, stavite vamo u virtualku i da recimo može čovjek pristupiti ili neko kad je vam, kad vidi te podatke, ljude to redovito oduševi jer su oni misli da će ta aplikacija umriti zajedno sa tajnicom na računalu i da je više nikad neće moći koristiti. Ovdje ima jedna druga bitna stvar, znači u okruženjima koje rade na jednom mjestu većinom imate i onaj faktor da svako može svoje računalo pri priključivanju na mrežu sinkronizirati sa serverom. Kod malih firmi ili se ljudi recimo znaju raditi skupa, meni uopće nije administrator da radim u nekoj drugoj firmi, ne bi mi bilo problem da se neke moje osobne fotografije i muzika koju slušam sinkronizira na serveru firme, tako da kad ja izgubim svoj kompjuter, se uštekao logiram na svoj account ili mi sa servera sve povuče lokalno i nisam ništa izgubio, ne moram razmišljati o svim stvarima. Korisnik izborom prave konfiguracije internet service providera može koristiti sustav na razini za koju su naše potrebna znatno veća ulaganja i prateći troškovi. Znači, meni kroz korisnika koji rade malo intenzivnije, obična je kombinacija tako da se poslovna aplikacija uvijek je nekakav router sa više van veza, da se, ajmo reći, skupa veza troši za vanjski pristup aplikacija, ne sa vanjskih lokacija, remote desktopom, a da se ostalo sve surfanje, sve ostale stvari rade preko ADSL-a. Mail isto ide preko stalne veze, tako da se meni zna dogodi često prijava kvara tipa ne radi nam internet.
ali poslovne aplikacije na svim lokacijama firme plus mailovi i komunikacija funkcioniraju i dalje. Znači, recimo jedan primjer, SBS se može i hostati. Mi hostamo, znači SBS sad u klasičnom smislu za neke naše korisnike. Ja imam korisnika koji je u Dugopolju, je Dragan Novcev, jedan od mojih prvih korisnika, moj prijatelj kad sam se vratio iz Zagreba ukradali su mi svoje povjerenje. Njihov glavni, znači SBS je kod nas u virtualki, u našem data centru, na optičnom linku, na stalnom adresi. Zašto? Njima je kritičan messaging kartu na putu. Oni su većinom na terenu i njima mail ne smita. Njima se ne smije dogoditi situacija da ADSL padne nakon grmljavine u Dugopolju i da do ponedjeljka ujutro niko ne može, dok neko ne uđe u firmu, resetirati DSL modem da niko, da mu stvari ne funkcioniraju. Znači njima je messaging server kod nas, kod njih je server koji je u VPN-u sa tim koji je kod nas i na kojem se vrti njihova poslovna aplikacija, koja se primarno koristi na glavnoj lokaciji tvrtke gdje je skladište jedrana i sve ostalo. Bez obzira ni Telekom radi ili ne radi, njima su Exchange i njihova poslovna aplikacija lokalno dostupni. Znači o tome govorim kad kažem da možete klijentu reći ova dva servera ne moraju biti fizički na istim lokacijama, možete i vi kao vlastitom aranžmanu sami sebi organizirati. Ja ovo više sve skupa pokušavam prezentirati onoga što ovdje u user grupi je, a to je da je cijela publika su ljudi koji se žele baviti informatikom i želim zapravo naglasiti, znači na zadnjem slajdu, zašto cijela ova priča. Scenarij uvođenja small business servera je odličan kod izgradnje novog sustava, znači najkompletniji auto do box rješenje za male i srednje tvrtke. Njegov limit je 75 korisnika. Ako imate puno korisnika koji imaju više od 75 korisnika, onda ste jako bogati. Integracija s velikim brojem uređenih aplikacija, znači svi, ja ne volim neko ređiće, nekih vole se nativno konfiguriraju. Tako je. Da. Znači, integracija s velikim brojem uređenih aplikacija. Svi imaju nativno klijent za Exchange. Ja moram priznati da je mene jedino jedan HTC skupi telefon sa Androidom toliko izmučio. U sat i pol vremena sam pokušavao namisliti Exchange da radi kako treba na njemu, nakon odustaju za modern korisnika ovdje kupiti iPhone koji ja osobno ne volim ili neki pristajan telefon na kojem to radi kako treba. Imam bezveznu Nokia na kojoj to radi već godina kako treba. Nadogradnja i konsolidacija postojeće infrastrukture. Jednostavno se virtualiziraju postojeći serveri s poslovnim aplikacijama. Migracija usluga s više servera na jednom mjestu s centralnom pohranom podataka. Znači, ljepota u maloj firmi i stavi na servera pravim serverom, znači imali ste u firmi nešto što je neko složio jednu mašinu ili jedna neka stara mašina, pa tu nju bacili diskove, šegali ih mrežno, koja zovete server. Ona zapravo nije server, ona je samo jedan primitivna verzija file storage. Najljepša stvar je znači ono što kad ste onili disk, ste sigurni da ste backupirali i server, i mailove, i poslovnu aplikaciju, i njene podatke. Prilika za Microsoftove partnere u ovoj cijeloj priči je znači protuveženom vjerovanju cloud usluge neće svega poslovanje pravih informatičkih tvrtki. Znači neće sad uvojiti sistem integratori zato što su izašla cloud, jer cloud od uvijek postoji, već isključivo trgovcima za maskirane sistem integratora. Većina, sad možemo vidjeti rezultate, sad možemo govoriti argumentirano, jer ja ne volim govoriti o stvarima dok se ne izvedu na čisto. Hrvatsko je pokrenut niz multimilionskih projekata koji su se sveli na to da mi danas imamo najskuplju birokraciju na svijetu. Prijevoz je birokrat koji ne radi ništa, moga koštati, on bi kupio čak i o svom trošku slobodno za 7 kuna, sijat, ne radija cijeli dan ništa, odrija 2 žiga i otišao doma. Sad taj birokrat imao mom i vašem trošku računalo, vezu na internet, Facebook, neki dan me policija privela zbog neke neplaćene kazne, za koju mi je porezna trebala skinuti ovrhu. Ja sam došao uzeti nalog za uplatu i dok je ova meni tražila podatke za poziv na broj za uplatu, ova je ispod druga ispred mene službenica prekršajnog suda, koji da se ispekala su se skladišta nekih informatičkih firmi, napravili su se projekti, divili su se klasteri, ono šta imamo svega toga ništa, zemljišnik je stana 4%, imamo totalni nered u knjigama, Torbarić će napraviti svoje kad uđe u Europsku uniju, ništa ne funkcionira hitro je ugašeno,
Znači, to je bilo samo nečije velike prodajne provizije, marže, sad znamo ko su bili konsultanti u tim poslovima i to je bilo ono bezobrazni potez distributera koji su gradili na malim informatičkim firmama, koji su kupovali od njih opremu, ugrađivali i stavljali strani korisnicima, oni su rekli, sad ćemo mi te male informatičke firme ubiti, zaposlit ćemo postaviti taj inženjere i onda ćemo im uzeti još koji. Sad se događa druga stvar, njima svima je tvrtka, oni veliki koji su imali sreću poput Kombisa da ih kupi Teknom ili treba sistem integrator da bude njihov privatni servis, su prešli u te vode, ovim ostalima je panika i oni sad idu doli, nizbrdo kopat, tamo gdje bi prije rekli da ono što će se ja bavi small business server, tada je govorio nekome small business server za 20 korisnika, ljudi kada su bogali. Sad je pravo, znači Cloudije usluge su komplement klasičnom IT sustavu. Vi možete kupiti negdje svoj server, vani, fizički, na koji možete instalirati Windows server, na koji možete kupiti licencu, recimo Data Protection Managera i negdje kod nekog provajdera, negdje vani, na dalekoj geografskoj lokaciji, instalirati agent na svoj small business server i osim svog disk backupa imati u cloudu tamo negdje još jednu repliku svih svojih informacija. To je recimo odličan primjer upotrebe clouda. Cloud aplikacije, znači Microsoft Office 365, Google su fantastične aplikacije za ad hoc neke gerila akcije, recimo predizborne kampanje. Imate 100 koordinatora po raznim jedinicama, pa oni moraju međusobno komunicirati. Mala je količina sadržaja koji se uploada, ali je veliki broj ljudi koji ga konzumira. Znači, da idete njima digniti jedan small business server, vas bi ubilo, oni da to ne bi mogli kroz vaš upload povući, a vi ovako jedan stavlja u cloud, to njemu ide brzo, ostali konzuliraju s clouda, napravite neku Google grupu, oni odrade šta imaju, to se sve aktivira, zatvori i to je to, imate minimalni trošak. Za takve stvari, za svog projekte, za male firme, za startupe, za suradnje između prijatelja, takve stvari su možda najbolje što možete kupiti. Ali ići to, znači sad se pojavljaju nekakvi seminari o korištenju Google Apsa od strane firmi koje prodaju informatičku opremu, ne nekakve veze ni sa integracijom, ni sa ničim, nego vi kupite Google Apsa i oni će vam objasniti kako su Google Apsi krasni za svojih 20% rabata, oni će Google Apsi raditi sve. I sad je pravo vrijeme za stručne IT tvrtke koje svoje klijente smatraju dugoročnim partnerima i cjelovito se predava njihove potrebe, a ne samo kao jednokratnu prodajnu priliku. Znači, ovo ne da nije vrijeme gdje sad neko može doći i reći ovala sad Telekom imaju cloude, pa imaju tamo neke partnere. Telekom i sad imaju partnere firme koje su dođe podavali stiropor, radili bilo šta, koje vam nude najam računala, kripanje mreže. Pogledajte malo njihov cijenik, usporedite sa cijenama pravi cloud providera, usporedite sa cijenama koje imate svog business servera javno na sajtovima i kod hrvatskih prodavača i kod ostalih i stranih cijena i sve ostalo, i vidjet ćete da je to jedna velika nebuloza i bili sad sve, jer ne znaju šta će. Njihov core business je malo kleka, iako oni još tu imaju mesa koliko hoće, ali oni žele dok još ima mesa, sad nešto, a tu nema ni vizije, ni strategije, ni ničega. Kad vidite da vam sandučić za exchange kapaciteta 700 megabita košta 45 kuna mjesečno u varijanti koja se može sinkronizirati sa mobilnim uređajem, a vi možete kupiti za $5 to od Microsofta ili Google, onda vidimo jedan kompletni mislim, kažeš naš Hrvatski glup, hoćemo otići na sajt od lokalnog telekoma, ne znam se ni čita investi, nećemo potrošiti $5. Dodatne informacije imate o small business serveru, imate blogove, dobre, ovo je naša stranica, i javite nam se za puno da navedemo web stranica, ako znate nekoga ko radi dobre web stranice, zašto to platili smo skupo vizualnu identitet, radila je jedna dobra firma i ne želimo ga potrošiti na nekakve stranice koje neće izgledati jednako dobro. Neće ima kakvih pitanja? Ili hoće... Ekipa koja live-om gleda, slobodno pitajte pitanja tu. Ostaćete pustite znam. Možete pitati kako bi se došli u small business, oni su financirani za S-Forma, njemu za exchange. To znači, na standard verziji imaš isključivo SQL instancu koja nije, ima SQL koji se ne preporučava koristiti za ništa drugo SQL
za ništa drugo osim za SharePoint i ove njegove interne, znači potrebe, znači ne preporuča da ti uzmeš small business server standardni na onaj jedan jedini server, digneš na njegov SQL, napraviš neku novu instancu, to se ne preporuča. Ti možeš u drugi virtualni server za koji se plaća, znači kalovi se plaćaju u slučaju da koristiš SQL server, mada provjerena cjelovna politika odnosno na 2008, ali svakako je recimo promjena je velika od 2008 i 2011 verziji, što više ne ulazi famozni SQL Server for Workgroups, koji su pravi SQL gurui, razumiješ, nego se dobije pravi standard server SQL s kojim možeš raditi što hoćeš. Taj server, ako ti treba SQL se ekstra plaća, ali opet njegove licence ispadaju jeftinije, znači plaćaš za samo one korisnike koji koriste taj premium Magon i SQL server na njim. I opet je ta cijela priča, taj server, njegova licenca je licenca SQL-a koji ide za njega i kalovi kasnije se koštaju znatno manje od priče SQL, Windows server. Onda je posebno savjeti. Tako. A ovdje je ta priča, znači kupuješ samo licenci, recimo imaš firmu, čazan 25 licenci za standard Exchange, SharePoint, file sharing i 10 ljudi koji rade na Visionu, recimo, i koriste. Može sam što ja reći, recimo neki dan sam vidio, kombi sam spomenuo, pored ovih usluga što sam drugih rekao, nebuloznih, kombi se ponudio preko Telekoma uslugu e-računovodstvo koja košta od 200 kuna mjesečno. To je od 200 kuna mjesečno. Mi recimo svojim klijentima nudimo full verziju nava, znači full klijent, preko remote desktopa, kod njih ili kod nas, nudimo za 350 kuna otprilike, ali je to cijena koja uključuje full nav licencu i licencu za remote desktop i punu funkcionalnost nava. Znači ne nekakve web aplikacije koje se kače znači pozadina je nav za tu aplikaciju, koje oni rade, tvrtka koja je to radila je jako dobro u tom poslu, znači imali ste ovdje priliku koja je bila Crna Marušića, koji je prije bio IT menadžer u Hrvatskom Telekomu i sad je sa Nikoslavom Babićem koji je vodio odjel na Vision u Microsoftu par godina su napravili zajedno firmu i oni su napravili odličan web adin za sam NAV i licenca koja se koristi za pristup na takav način NAV-u kad radite svoju eksternu aplikaciju je znatno jeftinija od licence koju mi plaćamo ulaznu cijenu Microsoftu kad se koristi njihov full klijent. Šta je i fair, međutim, zahvaljujući tome što ima jednu priču, znači ima firma koja je to napravila, ima Microsoft ulazna cijena licence, a onda dolazi Combis, onda dolazi Tekom sa svojim data centrom, tako da u biti ta cijena koju velika firma napravi, kad uključi unutra sve svoje troškove, ona je help desk, koji je vama beskoristan, ali on je jedno plaće. On između ostalima bakicama objašnjava kako se ukućava bol na sinku. Sve ove, znači, 99 data centra i sve ostalo, sve to uključeno u cijenu vaše usluge. I na kraju je pitanje, ja ću baš voliti vidjeti koliko će biti cijena pune verzije. Nava kad se bude koristila kroz to slučaje i hoće li to uopće biti jeftinije od klasičnog, kvalitetnijeg načina rada u full klijentu koju možete korisniku ponuditi kad uzmete od Microsofta licence i plasirate ih dalje kroz hosting. Znači to je ta priča. Telekomi su se uvatili, sad ćemo mi nešto staviti tu, Hyper Cloud, pa idemo mi vidjeti, mi tu možemo šta. Ali mislim da niko ne može odgovoriti na zahtjeve hrvatskih firmi kao male i srednje agilne informatičke firme koje s vama ima ljudi koji znaju šta rade, koji će doći i neće promisliti što ima 50.000 kuna, pa mi glupu, ali ćemo 2 servera, ne možemo sutra ganjati da oni ne zide 50.000 kuna. A to što će on nakon 2 mjeseca skužiti da ta 2 servera njemu ničemu ne služi, to nije moj problem. Prije nego je došao kod mene kupiti, moga sam informirati čemu to služi, a ti mu uvijek možeš, slušaj kako ti meni pričaš šta je tvoj posao, ja sam stvarno mislio da to tebi priča. Više od tema što sam počeo vidjeti, pa sam pogledao vašu bilancu, vaše firme. Kad pa vi da dostali vaših, samo reći vašu podnešu. Kako ste rješenje naše te vaše probleme?
poslovanje u 9. i 10. Ja sam pad od 20%. Dobro. Dakle, nisam išao jer je bilo Pad je nama stvar, to je normalna stvar čistog ulaganja. Znači, ja sam radio samostalno unutar firme u kojoj sam prije radio u Zagrebu. Kad sam došao u Split, jednostavno, pošto mrzim trošiti pare na bilo kakvu administraciju i birokraciju, radio sam kao firma u svojoj bivšoj firmi, kao zaposlenik, interesom se vodilo moje vlastito računovodstvo, ja sam mogao, ajmo reći, uvjetno rečeno, slobodno raspolagati svojim novcem. I jednostavno nisam pronalazio ljude s kojima bi mogao naći nekakav zajednički jezik u smislu pristupa poslu i ostalim stvarima. Absolveris nije tvrtka koja je počela raditi prije 2,5 godine, to je tvrtka koja je prije bila znači loka računovodstvene usluge i software. I to je firma koju smo ja i moja dva partnera odlučili ući u nju sa ovim trećim, znači ući u tu firmu, dokapitalizirati, promijeniti ime i krenuti raditi zajedno jer smo se nas dvojica kod trećega kao klijenta našli prijatelji vidjeli da dijelimo nekakvi zajednički pristup poslu. Najveći pad u našem poslovanju je bio uzrok toga što smo vjerujući u neku profesionalnost sa jednom tvrtkom pokrenuli razvojni projekt za našu distribuciju, za Vižena koja je nam uzela dosta vremenskih i financijskih resursa, a na kraju od toga nismo dobili ništa. Mislim da vas je to običajno poslovno ponašanje i uvijek svak nađe razlog zašto nekoga nije dovršio posao. Ja sam jednostavno u tom periodu svom partnera nagovorio da se dijelom ostavi računovodstvenih usluga, da se ostavi samo zapravo dio savjetodavno i da se fokusiramo znači, na zajedničko znači nuđenje i poslovnih usluga i poslovne infrastrukture i da zapravo svi u biti bez obzira ili vam neko ne zna kako će nešto napraviti na Viženu ili vam ne rade mail ili internet, zovete na jednu firmu koja sve to zna riješiti, a ne da imate firmu. Zašto? Jer smo se tako i susreli kod klijenta. Ja sam napravio mrežu i koji je instalirao software jer tvrdio da moja mreža ne valja. Mene može spomenuti materijal, mrežu ne može. I ja sam njemu rekao, dobro, ok, hoćemo li zvati neku firmu iz Zagreba, najskuplju naći da oni vide u čemu je problem u software ili u mreži i ovaj ko bude u krivu, plaće sve njihove troškove. Znači često puta se firmama u Hrvatskoj dogodilo, kupio sam hardware, kupio sam software, ne radi mi ništa, uvijek govori da ovaj nema pojma, uvijek govori da ovaj nema pojma, pare su otišle, sustav ne radi. Znači riješilo se poslova koji su smatrani neperspektivnim, cijeli jedan čovjek godina je otišla u taj projekt, znači čovjek godina cijela je bila apsolutno neproduktivna i iz drugih se izvora financirala, uloženo u infrastrukturu, prošle godine je bio i gubitak, ove godine će biti dobit, iduće godine će biti još veća dobit, tako da mi praktički problema nemamo. Normalna je stvar da firme u procesu nekakvog promjene poslovne strategije i svega ostaloga imaju gubitke prije dobitka, ali ako pogledate našu krivu od 2009. na 2011. pa ih uzmete s protekom hrvatskog gospodarstva od 2009. na 2011. vidite da ćemo imati puno bolje. Znači problema zapravo nema. Ja sad nisam, ne mogu znati to što sam sad rekli, ali ja ću vam dovesti. Kao što ste vi govorili malo prije u izlaganju, kad ste spominjali, znači ovi koji su prodavali državnoj upravi i sve to, da nas idu u vašom mišu, pa nam se pročitali da možda King ICT. Ne, ja sam King ICT davno pisao. Ja sam King ICT je, mislim, King ICT je, King ICT smo svi znali prije 10 godina, što je, samo je trebalo 10 godina, to dođe do običnog puka, mislim, to je čisto ruganje svima nama, treba jednostavno imati jedan pozitivni pristup poslu i stvarima oko sebe, ne treba gledati te i takve, ja ne vidim na njihovom mislu, ne vidim mi sutra neko može reći, šta će ti sad taj novac ako si ga zaslužio na nekakav način na koji znaš da ti taj novac ne pripada i da ti zapravo to sigurno nisi svom sposobnošću zaradio poslovno, financijsko, bilo kakvom, nego ti ima nekakvu štelu. Mislim da se treba okrenuti Hrvatsku vodne firme od 5 do 10 ljudi, a možda i manje. To su jedine firme koje stvaraju višak vrijednosti, to su jedine firme koje kupe, koji trpaju ovu vreću koju svi drugi nemilice troše i treba se jednostavno umrežiti
treba za firme kvalitetne informatičke u Hrvatskoj ima posla koliko hoćeš, ja ću to 100 put ponoviti. Kvalitetne informatičke firme u Hrvatskoj ne mogu biti jedna drugoj konkurencija osim naziva. Znači za svih ima dovoljno posla. Pitanje je samo koliko si voljan klijenta, to je najskuplji i najdugotrajniji put, educirati, naći, objasniti mu, ići pomalo s nekim stvarima. To je trud koji će na kraju isplatiti, takve klijente će se teško izgubiti. Jednom zadobite povjerenje klijenta sa egzaktnim stvarima koje ste napravili za njega, a povjerenje koje ste jedan put izgubili, nećete dobiti više nikad. Znači možete sada ta sva dva srve od 10.000 kuna maže, rabate, kako god hoćete nazvat, ali više nikad to firme neće prodati ništa. Često nešto pitati, ja sam već sam sebi dosadam, ako neko nema neko konkretno pitanje. Ima preko live meetinga neko nešto. Slobodno napišite. Ima ih je dana. Ovalija se neko je dana. To je žena pošalio. Ma je. Meni je žena do 20, ne znam paliti. Neko je opalio. A ništa činite da ne? Drugi su vikali, čak malo prije bili, čuju se ovdje. Franković je otišao čak da ga se on provocirao. Da mi tamo na čest takilja svi za prezentacije. Sve bi sam nikali spomenuti. Meni, ako neko ima, nek slobodno otvori prave čete, ovdje nema ništa zanimljivo. Nema ništa. Ako ne, ništa. Ja bi završio. Evo, hvala vam svima. Evo, ovdje. Muti lijepo. Sad ću vam to snimati.
Peace.